Keçeki bazarda 41 degan mashinaga adashib qo'rqoqlikda olibdi. 41 degan mashinaga bir mavjud qo'rqoqlikda olibdi. Bilgan odam bo'lsa, radiosiga kelib qo'yinglar. 41 degan nomerli mashinaga adashib qo'rqoqlikda qolgan. Ko'rgan bilganlar bo'lsa, radiosiga kelib qo'yinglar. Assalomu alaykum. Жалпы біздің Ғаламқор YouTube каналымызды көресіздер, жана катталуучулар. Жалпы кадырман кыргызстандыктар, кутман окуушуга күнүңүздөр менендейбиз. Бүгүн 28 сентябрь 2022 жыл мен силерге Ноокат районуна караштуу Жаңы Ноокат мал базарынан чоң салам айтамын. Бул базардагы жылкы базарды мен силерге бир сыйра көрсөтүп, аттардын баасы кандай болуп атат силер менен бирге тачып көрөлү. Бул жерде базар кызып атат, ошол жерге кирсек келеге. Танымал Улук мырзанын аты Бабыл Таткан. От қанша? Барсың ба? Жоқ, не бұл дейін отыр? Ақчелеген зайым Mına beni söz aytkan etken boldu. Kolundan adamlar başkattan yok çıkaralım. Başkattan çıkaralım. Beni bundan söz almışlar. Yok koşun. Kızığınla saç bile. Başkattan çıkaralım. Bırak koş. Bitti koşun. Ben uksanlayım. Başkattan çıkaralım. Multiyemi. Biraz barakan sırap koy. Sen atsak kalan bir uçumda kalan. Yok ben hopsu bayağı da. Balasında da bir suda kalır. Bir olsun. Ya kança yoktu. Ben sana kança verdim. Beni temsil bağlan koy da. Yok. Ben satmayamaydım. Buna ben satam dedim. Satmayamaydım. Bir kadar ama. Bir beşmez ki bunu koyarım. Bol bereket. Bol bereket. Al. Gülüve satayım ol. Ya satmayamaydım. Yok. 145 yok. Aka sizin yukarısını beni kara. Kalış. Bunlara var. Ya akayım birdecik tömin et. Ya aka bu 200-300 fayda satın atkanlar ne? Kotorsan koşu var erkekçiler. Kotorsan koş. O ziyanlığı boy. Yok. Faydasıga bergen yo'q bu. Ziyoniga turib o'tadi. Ziyoniga satamdi aka. O'shancha biz. Men azmaz ber deganda o'yini ziyoniga turib o'tadi. Insof qilib turibman. Yo'q, qo'y. Menga tayin sotmaysiz aka. Menga bozorda jurasan aka. Qo'ydi. 120 ga sotadi. Aka sotdi. Murod emas. Yo'q, o'shanaqa biroz. Men olib turmayman qo'ymoqdi-chi. Meni Bozor ötüp ketelçi. Tuğanlar. Mına uşul bağat. Bağ olu tatışul. Yok ya. 147 ming ma'qul turan. 150 berdi o'tadi ekan mana shu. Tam qanday? Qancha sharli? 5 yaş. 5 yaş. Tuğanlar, yaşı 5 ekan.
Meni qaratmaydi. Güzellikle satılıptır. Aytib qo'ycha ulug' ish. Uloga aslında biz de başladık işte. Oh, 150'ye satıldı şular. Oo, ketdi şu zaman. Oğuz qancha so'radasiz? Boz qancha? 180. Yash qanday? 4 yash. 4 yashar ekan. Bozi 180 ming so'm. Nega? Sizlarga ko'rsatib qo'yaychi. Telefon nomerlarini aytib qo'ybaysizmi? 709 bilan 16 06 41 16 06 41 degan. Qo'ychi. Bozoringiz bo'lsin, taqsir. Ya bunun yaşı qanday? 4 yashar. Qancha so'radi? Bozi qancha? 250 ming, ha? Sekin. Kızıl teyittir. Bayağı 20 sotim. Nega to'g'anda? Ko'rdingizlarmi? Sekin. Teyit ayrılsa. 20 sotim. Boş mekan. Toplat kesin. Yarışmadı. Olam tuğ degan. Obatda. Yaqinlashib qoldi. O, yaqindalar. Ha, nima juda to'xtab. Ha, bo'tda shu. Yarışlaşan kim para? Mana shunday. Boz qancha so'radasiz bozni? 200. Yashi qanday bu? Bilaverasizmi? Nech pul? Ayting. 100 ming beradi. Bo'ladimi? Qaltalashganmi? Keshadi. Qancha dedi? Bozni? 200 ming. Ha, bizdeki olam tuğ degan, olam qovar. Nima deysiz ota? 100 ming beraydi. 100 ming boqib o'tdi. Orqalarini ham tortib qo'ying. Tortdi. 100 ming so'm. Ko'rgazmaga keldim. Bunun jandag'isi qancha so'mlar sherigi? 90 ming. 90 yash qanday? 2 yaş. 2 yaş ha? 2 yaş 90 ming so'm deydi. 5 tane. Bazı havuzda savdaları var. Ha, to'xtadi to. Telefondan içeriz bulut işte. Bulut. Zagazlayılsa. Ağlam tu, ağlam qavar. Qancha so'radingizlar? Bas qancha? 130 kam var.
Жашы қандай? Жасы 3 жаш. 3 жаш, а? 130 мың. Telefon номерлерді айтып қойбайсыз ба? 73 миллион да, ха? 500 600, а? 690. 500 690 деген номер. Мына туғандар. Базарыңыз берсін, тақсыр. Жаңылауқаттағы негізі жылқы базар, мал базарлар, бүт эле базарлар негізі қызыйт туғандар өте. Жақсы базар болады бұл жақта. Ким білет, бұл жаққа негізі көпчілік жерден келсет. Оштон, Аралан, Қызылкия. Көпчілік жерлерден келсет негізі. Ноқаттың ішіндегі Жаңылауқат деген базар. Білбегендерге айтып қойлы. Ноқат районына қарашты Жаңылауқат айлы үкіметіндегі Жаңылауқат базар. Тақсыз қанша сұрап атасыз? Бағасы қанша? 150? 150 мың кем бар екен. Жашы қандай жашы? Саны өзгергенimiz. 4 жаш? 4 жаш екен. Жаш дейді. Навес тастығы тоз, навес тастығы. Тақсыр бұл бауалды ағы. Жа сатылды. Ғалам туы деген каналда. Ғалам қауар. Көрасың қарай. Бұның жашы қандай тақсыр? 2 жаш? 2 жаш екен. Басы қанша? 150 тоқам. 150. Номерлерді айтып қойбайсыз бір? Қашқасы бар екен. Қанша? 896 российский, а? 523 4915. Бұны есі Россияда ба? Өзіңіз өлі? WhatsApp'та, а? Жақшы, базарыңыз берсін, тақсыр. Шында айтып олдар. Бұйырса сіздерге ары сол 3-ші күні шаршембі болып қалады. Қырғыз айтқанда ар 3-ші күні мен сіздерге сол Жаңылауқаттағы мал базарды, жылқы базарларды көрсетіп берішке әрекет қылам туғандар. Сол кейінгі шығарыстан жолыққанға шейін аманшылықта сақ саламатта тұрыңыздар.